Di Furangsna Sarpo Auditorium Hall along Haimu Alamarjan Premier Show Kipaklang. Arpega Moholo Butak Song Tomatung Pen Perangkea Mai Kipadopon. First Bokojan MSC Cup Football Tournament ang Dungkiti. Karbi Prime Time along Penity Wilburn Croppy, non beer dang ton pen Archek Tha. Di Furangsna Sarpo Auditorium Hall along Matijong ni Pai, Kripli Arni Haimu Alamarjan Premier Show Kipaklang Pona Birda Perangki Pen Birtanang Pale. Karbi Anglong Autonomous Council Department of Cultural Affairs Hakira Pen BK Film Plankason Sepon Haimu Alamarjan Di Furangsna Sarpo Auditorium Hall along Kipaklang. Premier Show Kipaklang Pon Ajay Mek along Aluhi Sarpo Aman Pen. Karbi Anglong Autonomous Council EM Rup Singh Teron Chatong Dun. Lapen Aluhi Aman Pen KCS Amai Puchaner Singkro KFS Dun Mai Pumongol Singh Rongpi Abarim Karbi Anglong Autonomous Council Secretary Thaneshwar Ingti Deputy Director of Art and Culture Hemari Tokbi KLA Bidisar Singkro Abarim Karbi Anglong Autonomous Council EMate KCS Akong Chunbang Bida Singh Rongpi Pen Chenglok Penan Man Pen Kitobang Pobang Piatum Chatong Dun. Kapeka tum kasonse tum ke thal tum atumu ko thega tum hai sihri ni la so tumu pa si tum ke khai kam thim ahok per khai kam thim binong putai tum la so a receive la isya arulo asi tum la ajutang chokli ro posi la hai te tum long lo so ajutang tum be prang ke pon je pang ke cerabra pe tum claim pon nang po asi la pa ke isi a documentation si tum so hum kasonse nasi appeal ka ding charlo nasi appeal mata घंटा का थम लेका 2 घंटा 13 मिनट घंटा से के कोई तुम सम तो ठीक चलन कोई ता असम अपने लागो रे बा अपने बोरिंग ही ना समझा के तुम चटा दोगे बस पे ओके चोक चीनी चोक दे तुम ना खानो तुम सब सब पके मिनट अपोर्ट के दो ना असे तुम हम चलेंगे Hamren Business Association, Broom Growers Association, Lapen Business Association of Langhempi, Chelang Petpen, Martijong, Nipai Krepli Arni Hamren, Multi-Utility Building along Arpeka Mohola Patak, Perangkia Mai Kipadopon Birta, Perangki Hundor Kropen Birta Napali. Perangkia Mai Kipadopon along Hamren Business Association of Maipo Harsing Ingti, Hamren Business Association, Abidisar Paul Ingti Lapen Business Association of Langhempi, Achun Mang Bindra, Rongpietu Bendanglok, Ong Dung Chujor Chulang Abang Potum Chetong Dun. Perangkia Mai Long Harsing Dipen Ke Jai Pon Atenge Government Pen Tendara Loke Jog Hut Ke Thekador Tengsi Tendar Ke Jog Atumta Jog Chernang Ji Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Penta Deng Chotang Ji Pusi Pen An Arni Pen Kache Song Padolo Bonzitame Non Tender Jog Det Pen Ke Long Thua Tenge Tendar Ke Jog Atum Kache Baya Joini Pining Le Thot Ta Kili Bat Piklilo Laso Jog Ke Dam Tang Aning Kanason Thot Si Ar Pe Kachutiki Vek Araratum Ke Mensanador Pen Chujor Long Le Det Popusi Ning Ji An Parta Karbi Anglong Autonomous Council Pen Non Mohol Ke Pathir Mate Settlement Ahut Alang Litum Ake Manga Pathak Pachun Pipe Pulote Kang Tu Ang Deng Jesong Pontuna Kok Puputa Ning Jetu Tendar ke jog atung khastame chuning ri ponlo la na kalang council atung khanga chuning ri ke lailo non amat special study team bangke padunangi arphe ka chutiki atum akisum ke boy ka jini ya pha setame non ke thagam long bangke tendar ke jog atung ni tumalam abige pen baka chuning ri alam baki dukela ka chutiki atum kha ingin sob se pen se alang litum mohol ke long ya phansi untik chedak lo 5 lakhs adin pine 15 lakhs 10 lakhs adin 30-40 lakhs la phansi le roglo la lo pulate ultimately ki sungi ke ka chutiki ka chuphiyo mate arphe ka chutiki ve atum si penen le thot satame sung le pola se council authority atum khan ka chunengri ke lahelo chedagan stame ka chutiki ka chuphiyo arada so phan mathara council pan ki fix areda ten pen tendar ke yo atum phansi tendar banke Mohola bangke setel nangi pusi nilitum putok as non a press conference in pentame chuning ripon lo. Government pen gitu niki kitik la soa government a video tengsi abang putin a moholda ratum stame tendar Vietnam ko pusi just met pet pen itum pulo asi putok pini bangke tek tulong mo je kedam tang la so brom mohol
tendara bangke final alis non klan dulu ya bang putin atendar bang putin amoholdar tumsta kon ama red prince ki jokma la hay hu sta me pini thek tulong los ta la su thek lo tek pen bangke ni tumai hin pen kon ma kam ni tum ki pupot ba ka pin khak kon alam bangke pinana na bang putum ke ahok lo kroy lo sta me ke ong dung tum ke kroy kredet asongsi thek lo Hamren Business Association Abidisar Paul Ingtiben Kaning Jepona Tengke West Karbi along Arlo Constituency Sirkep ang Mongpen Constituency Trokotumke Phan Nerkep Kebatumke Arpekati Kipensi Hemrit Kaboche Phan Kachiki Lasi EM Lapen MSC Tumta Kachilang Nangjiki Akirang Sotpota Ning Jitu Dillai Police Station ki Parlo Angkang, Dillai Higher Secondary School along Sirke pang Dengki Charibom also Madijong ni Pai Kripli Arni. Ada porpai Sirke ba Pormalom, class ke dam bomahut 0 point along Tengpi kang wat truck ke patong tekang ajok, apran ke dam nang birta perang ke pen birta nang pale. Tengpi kang wat truck ke pachat hektik pen ki khang un edet ajok. Dongonat men ki paswe huchit ardeng tekang phira joini ingdeng Sirke ki Charibom also apran ke dam. Tongsekot Pendilai State Dispensary Ponlo, Apitu Postmortem Apan, Difuan Palelo. Dr. NC Depen Kithana Tenki, Justemet Apualong Lapen, Augarlo, Areng Huki Sopar Pika Joxi, Apran Dam Jule Pusi Pachini. Traka Tewar Abang Pua Dima Longpen, Kad Jule Pen, Traka Tewar Abang Pua Men, Bulbul Terang, Desoy Kruarok, Hidipia Store Lapen, Traga number, NL05A9383 Pata Pang Teglo. Apran Kidam Ju also Laki Dillai Police Station Kiparlo Angkang. Bokuram timung arong amikar kolom sing timung lapen ompuing tipi asapo simonto timung pusi ketat kelang asai kia tumpen pachini. Dillai Higher Secondary School along Lo Charlie Aus Samar lapen than mga tumpen sitami akar jong kereng misen japan chiki modun. Lapen tangka mahastami ahem kipamote kang atumapan chirung pidun. Anparta than mga tumpen Lo Charlie Aus Samara tumapan road safety alam ta than pachurni pon. Wan bom lo hidi chai nong kok dan ku wan bom lo gari la so gari ke lakku kan nang ka prap so kali wang lo hola da bang ke osumara tum school sumar tum as hola tinyali long arai do lo la so nang pa ba jo ni ma hola school sumar phan bang ke heng di gang phit lo ini lo so bang ke no na so ke kone kere kone ya lo ku si ni no nar ji long sita la so hot an bang ke la pu heng di gang phit lo ba he ni ne bang thom ne o sumar tu ino da phanga keng se ne pen ni alo so sumar phan bang ro re pen ke lapu hiti ka hola alo so tum dai ni sokero dai puthik da ke sunan welang da ke suna hot hola tum ta agari kitlo dam hot england hoy ma te hola tum bang kat long philo si pupe te la tum handa pen la si atuwar bang nara da tum madu da chini la side bam ka ve la da atuwar adu ke kek long adu ka kek pen Penia join si side bank ka via join si la som pe ka thai with that pen kai ma da ga ri ching ko via la alam la si rada tum da la so contractor phan ma reporter tum ningji si la so tuwara side bank nang pachi thok som te pu si ni hin ba Nomalam sopor pan bir tamu into poniksena. Turkimi Academy Difu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Turkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturgimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, cooperative building, Difu Karbi Anglong, Assam.
Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang Karbi alang Theso alang kecu ajam tu Tharmit aduk Thelua kreng Chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo people third beer talong wang thulo. First Bokajan MSC Cup Football Tournament Neparpati Patho Klamalong Matijong ni Pai Kripli Arni Ang Dungiti ki Pathu Pon Birta Pherang ki Anand Terang Pen Birta Nang Pale. Ang Dungiti ki Pathu Pon Along Alhui Sarpo Aman Pen Karbi Anglong Autonomous Council Amar Singh Tiso Chetong Dun Man Pen Alhui Aman Pen MLA Dr. Numol Momin Atu Mathurjo Thekel Phukon Pradip Difusa MSC Atu Mukut Mahanta Ram Singh Dimongla Pen Pabitra Rong Pi Pen Chenglong Kethegiding Atum Chetong Dun Si ki Pathu Esek Along Adiralon Pidun Labangso ki Pathu ke Cheng Pon Lake Kidamtang Matijong di Pai Pli Arni Pen First Bokajan MSC Cup Football Tournament ki Pathu Pang Cheng Pon Si Matijong ni Pai Kripli Arni Anki Ang Dungkiti Pathu Pon Lo Bangso ki Pathu Pon Along Kachipate Dun Atiran Crate Truck Atumdo Matijong ni Pai Kripli Arni Arnitali Hini Apor Malang Pen First Bokajan MSC Cup Football Tournament Ang Dungkiti ki Pathu Pon Lake Matchgaon Polling Station Pen Lahorijan Polling Station Atum Ang Bongsi Pathu Pon Lo Bangso ki Pathu Pon Along Matchgaon Polling Station Atum Lahorijan Polling Station Apan Goal ke Thom Pen Paremsi Chipahai Pon Lo Matchgaon Polling Station Pen Deposit Match Lapen Man of the Match Man of the Tournament Ta Matchgaon Polling Station Pen Thak Lolit Tirki si Chipalong Pon Lo Lapen Tinglijan Polling Station Atum Keminai Ateran Anong e Chipalong Dun Kicheng si anong itangka sika suri thom cap lapen trophy MLA Dr. Numol Momin pensi pajer ponlo lapen adun thu anong tangka sika suri ingkoi lapen trophy Amar Singh Tisori deng pensi pajer ponlo. Indian Army Red Horns Division Ben Patirpi Ponsi Kedamtang Matijoni Pai Sirkep Arni Pen Hamren Rongborong Hang Patho Klamalong Hamren Arat Kiturmi Owe Kimia Tumapan Parong Si Football Tournament Ke Pathupon Matijoni Pai Kripli Arni Ang Dungkiti Pathupon Tanglo Pasi Pherangi Hundor Kropen Birtanang Pale Ang Dungkiti ki Pathupon Along Karbi Risu FC lapen Harungjove FC ang bongsi Pathupon lo Nat ateran da ki Pathu chiting prat api Karbi Risu FC atum goal pum thompen Harungjove FC phan paremsi championship along pon lo Ang Dungkiti ki Pathupon Along 20 number by chalang so LEC MLA Dr. Mansing Rongpi ta chitong dunsi alang lipen ki hayatuma phan nong e pajir pon Kehai ateran Karbi Risu FC apan trophy lapen tangka sika suri ingkoi lapen runners up Harungjove FC atumapan seal lapen tangka sika suri cap pajer pon best goalkeeper anong e Khonsing rong hang lapen highest scorer anong e Borson ingki atumapan si pajer pon lo bangso tournament along ke pathudun kadokawi teran cap do la kadokawi atumapan ta Hamren branch secretariat OST sonaterang lapen Hamren ADC Isfagur Rahman atumbensi pajer pon lo Karbi Prime Time Birta Bangkila Panskang Tan Bariglo, Tumi Tangmi, Kurwang Tu.